bw'umuguzi. Biamana na indo mwancho murigerero Ndizi TV na bobwansu bw'omugusi no kwegena kwana no genderete kwego kiaso kubwatia mirubire nsigeteseni kya Ndizi TV charagire chinsa 10 cyabona mugoroba cinga kingo kwarigania SMS mayangu manyaina kwariganire asenchera ere yobwenge nyora mna sensemo ya Facebook na bokwendera gotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyara wetra Ndizi TV News na boigo ase website ito na bokuya soma wetra www.ndizitv.net erio togendere gusanga sobwamo. Eretriane Evelyn Osero, Kevin Mugambinero kwene kiachibi chanelio gicha wikera senchabe nango kwariga nitobe tugusanga gwika omwerio asenga kentambe nigo yarokanire buna abaiboli bali bakoibura abana bwatu muchando bwa mauga gusoborera umanyekanite buna Clubfoot nigo bakubabisa na gutabaira se chinyagitari erio konyora obokonyi nabona nigo abanyagitari korwa sensemo iye kubwenya mauga gose orthopedic aimeye nyagitari ya Kisiti chingande referral babiri bakuru kuboria ucha saba iburi aba kweneke bunango soki barabana babo nako banyora kose na kweneke buna banyorire obuwenya asekeriani go obuweni obwo kurwe wa asenchira erengiye kero mwana arense myaka 5 nigo babere bakwerera ebitambukiro bibakubwatia ase okorwa obokonyo biga na otebana no muchando abana bubentego konyo mapema asibaburira bayiburi kweneke yabuna kubaira balege nkyo eriyo banyoro obokonyo obwo. Tutokorora abana bali babwate shida ya mauga usaba ndaba nene bali banachira amaboro batatukora basaliwa amaboro bandia anene nkonyora tora abana bali babwata amaboro abwate akoro ku Clubfoot sege songo bose enyimbo eri yaba Masai nali yete eri ku Clubfoot abana bago chakara to abanyorire barabake mostly to gotaka to wa device n'abanyagitari bali bakubarora babatuma kibarabake nonya day old gose 1 month gose 1 week twachaka kubarwari karo bachire etoko ba mafunza aliyo kubaria shwa twabasomi twamanya gochaka uborwari waito bogo chakira toko basibere plaster twasibese kere wiki agocha twamuchenjeye plaster ocha no echi wiki nya isato kieto korrete libobe twakore procedure nere koruptenotomy itoko na chomo kero magera kartua na chire twabasibera nande plaster yaba for chiwiki sato twache twabarusi twaba ibkoro techi bakobeka gotuko na mugasekerara ile obibeko tumia until 5 years kurwawe karo mwana wenire twamo discharge kartua mwire ibkoro na batoko ma chiwiki bere gosomo tienyi gosebere ocha twacha gocheki na kyari nande kare ibkoro tubyakeire twamuchenjege twamo ebinene until 5 years karo mwana ali bya twamo discharge oibona obeire bya taligochi telikoirana nandi lakini karo moyo lya gotigo borwaria otigera no ya umutienyi gosebere gose mwaka gochiere nandi yairana nandi irane story twabarwari igoto wa device karo moyo lya chakiro bugwenya kera chire nyagitari gaiga tagotiga goike myaka 5 yaikire tagete gotebia baibori kero kende bali bagochibabisa abana bobwa osoboso kuma the Clubfoot ne bwate amangana yo bobasa kero keno montaru monto manene liyobisa aguchona ragiri iria chande to sarogire ubotali borogi kio mwana atokire tabatari reto mwana obeto reto mwana at area stage because igaiga bane program se clinic ya Clubfoot etoko weni abana bali less than 2 years omwana ogwetani myaka 2 gochimoino titoko nyara komogweni ga tokore stage kyo
Na senchire moyo koine kiabu na ibirengo by'ekisemi ngo babire bigosirwa ase chiskuru na se wodi ya ibinoni go umusamari omuyaseri ta engineer Simpson Osano abereka wesoke na kubatoka obokonyi bw'eki computer ase skuru ya secondary ya ibeno getamkira tayiruna nigo aragendererie asoko ine kiabu na ebana aborokiwo kuru ase skuru yo babere bagokorya bya ase amasomabo nigetamkira nonya nabo kyaberege koyewo koboko na kogokerwa no mu MC bwense meyo Steve Arika askeri arure okuboria gocha saba Samaria bayakogendera wesokya na kurugo sira gocha se chiskuru ao imeye wodi yo nigo bigaganire abamenyi be wodi ibeno kwena kiabuna ngo bwaterana bale asogosira amagendero Eganongere goro kwali in where we work goro community service whereby we engage the community to grow together. Once the community is happy, ingiranje very happy because even my children will benefit. Mimi ibeno yoyote yako na maendeleo yote wachalete. Kwa hivyo engineer nakupongeza. Hii ni jambo la muhimu. Nafikiria wakati hata mimi nilikuwa POC shule nilipeana kompyuta lakini nilikuwa kitambo. Nashukuru mwalimu. Hii shule nilijagua iwe sports center. Tumeandika barua imekuwa approved kwa sports, hata ministry ili approve. Sasa tutaanza kupata watu wale wanajua kukimbia, hata watu wengine wanajua kuimba, watakuja mahali wanafanya mazoezi. No nchigo no so metakiera mongete gasi kuruga iga tubwaterane talenge skuru yakareki yabeiri. Igo ebimonto mete tari ronko bairesa. Altari nko bimonto mete ntiwakera basacha bana. Gasi ningendrete asenkonyora numbekira max. Yo weta kende nkerabe kenkeraba mate birinde nerenga kiaye guika ne tomo eribaga nerakole lakini ibeno guikebe na mbeyemo ande guiketa mburike kenyingi oche na otoro na ba injini ge ingikera sinyoro ando bwen sibate moiri ubate musani gwe wodie tigato waterane tokore gas tali tawo kole gas nga toche choru 2027 tawo kole gas kero tokaruye to tunyuru ngantu atigete bara. Omurai bwense Dr. William Samoei Ruto ni garuro kuboria gochase abarai bonse abachorire ase birogo ao kwene kiabuna tibali gosegeta siasa chibugesa kwechi chikoreta ogwatanika egati abakenya Ruto ni gababorire gutumekari bagerio ase okoreta amagendera sabakenya erobo gokonya sokoreta amanchiriro ase sector ao imeye serikali yense ya Kenya yani ayakwa na chingaki aikirana asomusangirikano bwa masabo ase bunge ya Kimilili imeye kaunti ya Bungoma. Na tunasema hii Finance Bill 2024 is worse than the Finance Bill 2023. Tunataka Omtata alete tena nini? Matata. Na wauliza viongozi wote, hasa wale tulio na nafasi ya kuongoza serikali, tusianze siasa ya kugawanya watu. Mimi nimekuwa katika hii siasa sasa kwa muda. Na naelewa siasa sana. Na naelewa hatari ya siasa ya kugawanya watu kwa misingi ya ukabila. Nataka niwasihi, tafadhali, nirudie tena, tafadhali. Sisi tulio viongozi, tusitembee barabara telezi ya kugawanya wa Kenya kwa misingi ya kabila. Please. Tuko na kazi kubwa. Tuko na kazi ya barabara, tuko na kazi ya maji, tuko na kazi ya stima, tuko na program ya housing, tuko na program ya kilimo, tuko na program kubwa ya kubadilisha Kenya. Let us focus our energy. Let us focus our attention in the transformation of Kenya, not in
Achinga kikira naso musangerekano y'abayigo nigo muwaziri w'uburendi bwa Kithure Kindiki abagakugania abakenya kubeka obw'amateburo bya asenchira yemoyo koeneki abuna maskani aberega kororokana senchira yogotingia obomo imeyense ya Kenya n'abayigo oburendi. Kindiki nigo aruo kubore ocyasabana inchi kweneki abuna asekende yonse bagokora ngo bwatebareri chikorie katiba na monoko baburia koeneki abuna ngo musira bare umurayibwense Dr. William Samoei Ruto na mwachinga kinyororo asogwikirania aria bwenete asaba Kenya bonsi. Inabidi tuchunge sana umoja wetu kama taifa na tusichukulie mzaha mambo ya umoja wetu na usalama wetu kama taifa letu la Kenya. Hapo awali nchi yetu ya Kenya imewahi kupata matatizo, wananchi wakaumizana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya tofauti ya jamii hii, jamii ile, sehemu hii, sehemu ile. Tungetaka kuhimiza ya kwamba taifa letu ni moja. We are one indivisible united country under God with one map, one flag, one national anthem. Na kwa hivyo tuchunge sana umoja wetu, tupendane, tuishi pamoja. So I want to urge all of us to respect the constitution of our country, the law of our country, and to support His Excellency the President as our leader and the symbol of the nation, of the unity of our nation, so that we can deliver on the mandate that people of Kenya has given him, even as we look forward to a better, more secure, more stable country. Inabidi tuchunge sana umoja wetu kama taifa na tusichukulie mzaha mambo ya umoja wetu na usalama wetu kama taifa letu la Kenya. Hapo awali nchi yetu ya Kenya imewahi kupata matatizo, wananchi wakaumizana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya tofauti ya jamii hii, jamii ile, sehemu hii, sehemu ile. Tungetaka kuhimiza ya kwamba taifa letu ni moja. We are one indivisible united country under God with one map, one flag, one national anthem. Na kwa hivyo tuchunge sana umoja wetu, tupendane, tuishi pamoja. So I want to urge all of us. Hassan semo ya yemo waziri Bobo Chenu Susan Nakumicha nigabaka ukwanerega timiroberio yo serikali ya Kenya Kwanza yabekire yo kweneki abuna abananchi babere bawekera obokoreri Bobo Chenu asenchera ere yo bwororo. Nakumicha nigabaga kweneki abuna bwangu yango chake abare korikia aba Kenya asomuroberio omoya Bobo wenya ONSIF eri kweneki abuna aba Kenya bonsi babere bakwerikia asokonyora obokoreri wakanera gutaiyo Nyagetari. Mheshimiwa Rais, wa Kenya wamengoja. Sasa tunataka kwanza kujiandikisha katika Social Health Authority. Tunatoka NHIF, tunaingia SHA. Na katika kuingia SHA, wewe Mkenya hautapata ugumu wowote. Registration tumefanya ikuwe rahisi kabisa. Na in the next few days, tutawatangazia jinsi wewe mwenyewe utajiregister. Itakuwa rahisi. Kama uko na kabambe, utaweza kujiregister. Kama uko na smartphone, utaweza kujiregister. Na kama hauna uwezo wa kujiregister, yule community health promoter wako atakuregister. Na kama pia yeye hataweza kukuregister, ile hospitali iko karibu na wewe itaweza kukuregister. Na Mheshimiwa Rais,
Sisi tunataka watu wakuwe na afya, kwa sababu wasipokuwa na afya, ukulima haitafanyika, masomo haitafanyika. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana kwa kunipatia hii fursa kupeleka afya mbele. Omukonyi bw'omurayi bw'ensi Rigathi Gachagua munabarayibani kurwasa serikali ya Kenya Kwanza gati yabo mugavana bwe kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nigo baikira naso musangirekano bw'amasabo ase kanisa yege Catholic ya Our Lady of Visitation asensemo ya Timau ebunge ya Burime ye kaunti ya Meru okwana chinga kyekyo Gachagua nigabaga kugania omurembe nabo igo obomo okoenekiwa ase orogonko rwa Mount Kenya ase obuya bwa magendero nigagania bananchi korwase orogongo rwa Mount Kenya ako mukose kubwatia umubwekano bwechinsemo aho ekyo kigenderete kubeka obwa mate burobya na tananigo barachie gosegeta chinsemo cyonsi meyense ya Kenya kubwatana ase obya bwo kugendereria ense ya Kenya. Once all our counties have peace, this region is peaceful. Na ndio hii yetu ikiwa imeungana, tuende tuungane na wengine ya Western, tuungane na Northeastern, tuungane na Pwani, ndio Kenya yetu yote ikuwe na amani. Kwa sababu hakuna nchi inaweza endelea bila amani. So when we call for unity of this region, it is not because we want to be united against anybody or for any other reason. No. It is because when we are united, we have more development. When we are united, we are able to push our agenda, because politics is a struggle for scarce resources. There is no way we can push our development agenda when we are talking differently. We are talking cross purpose. We must talk the same language. And I want to encourage other regions also to be united. And I'm very happy. I have seen a lot of effort to unite the people of Western Kenya. I have seen people of Northeastern meeting to discuss issues that are peculiar to their region, because each region has peculiar issues. I have seen the fruits of unity in Western Kenya by leaders being united. They have negotiated for a waiver of over 100 billion for sugarcane farmers. That is the fruit of being united. Here in this region, we are also united, and we have negotiated for the waiver of debts ya wakulima ya kahawa ambayo itakuja kwa cabinet tupitishe. Kwa hivyo tumeona watu ya Northeastern wakiongea mambo yao ya mifugo wakiwa pamoja, because regions have peculiar interests that cannot be negotiated nationally. You negotiate them as a region, then you take them to the table. Omurayi bw'ekyama kya DAP Kenya Eugene Wamalwa nigalura okuboolya bukyasaba chumbe gokana finance bill asebikaro byabo byebunge asekeri ataire buna finance bill eyo nigo ekuunereria abakenya nigaya kwante chinga kwekera ntasumu yigo mubwa matanga sorogongo rwa Western ingana nonya nabo yabetege kwegwa kuboko negati abarayi korwase chinsemicho asebayenekire go chiyako bwatirana nere ukia umtata asokubeka ekina eryo kwamereria finance bill. Na tunasema hii finance bill 2024 is worse than the finance bill 2023. Tunataka Omtata alete tena nini? Matata. Peleka huyu Zakayo kotini asiendelee kuumiza Wakenya. Sawa sawa? Ushuru lazima uwe na sababu. Tuambie unataka kujenga barabara na ni shilingi 10 na tutatoa hapa. Mambo ya kusema unataka shilingi 10 na utuambie naenda kufanya nini, hatutakubali. Sasa mwenzetu hapa ukiwa Mtata, sisi kama maseneta tunamuunga mkono aende apinge hiyo kitu kotini, na tayari ameweka kesi, atawaambia, kwa sababu hii nchi itaendelea mbele. Mancho muligereria wono to wekera mwerio wa mayechi sai komya senchera ere yobenge kurenda ya munenda magno chikanyora sobo ikiranwe kuragense mo nabo igo chinsa isato yandra kubati meroberionsi ya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusi asensemo ya Facebook otunyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News ase website ito nabo ya soma wetera www.ndizitv.net eri togendre gusanga asobwamo ireteriane Evelyn Osero Kevin Mugambinero ene kyachipicha niriogi chawekeire asenchire abene gukuganiria oburigere borobya nabo igo emagoroba erentwereru.